na kihakira kihaha andu amwe maroka kuhoya uhiki already monanite. Bwana Yesu atukuzwe. It is very serious. Andu amwe maroka kuhoya uhiki monanite aba ukihoya uhiki utonete mundu tondu rekei ndimwire kwina nyungu cia mage nona imwe cie enye mugu wagiwa nyungu cia mage ukona mahuti nyitagai maundu nyitagai. Bwana Yesu atukuzwe. Nie kiraitaga etikira ta bishop wa kanitha uyu ndikaihura nyungu ina mage. Eke twirwo guku ni guikaraga mohiki mangige no twatwa kugia na mohiki tugie na mohiki matheru. Toria Frank okire kuma Qatar na mationa nithana na umi miaka 6 na riria akinyire guku okire ekete ohiki tutiamuheire ihinda ni teke teke tondu tutingiendire arie nyungu ina. Hapa tumekataa harusi kama 4 sababu wanakuja tunawaambia kwanza ndio tukupatie license ya JCM ya kufanya harusi lazima kwanza muende medical ndio tu attach medical status yako na certificate alafu tukutume kwa Attorney General. Kwina nyungu cia mage ona imwe riria ngwaragia horo wa nyungu cia mage tiga kuoga ro matharu thina wanyu ni ucio kiroho muonaga matharu na mboga. Bwana Yesu atukuzwe. Ero ciongi nyungu ni nyingi na ciena mage. Riu thina uria wi ha munabii Elisha uria wi guku ihinda riri ndari na mutu wa gwikira nyungu-ini imwe. Kuri nyungu imwe itegwikira mutu ati nigetha nyungu ihone tondu na ni ndingihota. Kuri mundu ukuruma mage ature namo. Praise the name of the Lord. Ero ciongi mukoroko ni wigwo thi.